January ni som paruk thotra ni sang ni le som ni pathum ani thir tu le ngai thatu zong te in zawai in von lo du sanga chibai thaber kan bu ka chau tokin jing darli le achan vevela Trinity Hospital bul melthum kwaria chongte lam gypsy accident a hmuna mi pathum an thia thi te hi Mohez Boran kumsomli Bono Sandro kumsomli pasri le Soran Singh kumsomli pakhat te an nia Soran Singh hi gypsy khaltu driver ne soyani Lakhan changma kumsom thum pakwa MDC member le Dilip Kumar kumsomli pangaten liamantura anni hi Trinity Hospital panpui anni mithi pathum te hi melthum branch YMA in an ruang hlomin kuang an siam saka ZMC Falcona postmortem tura hruai anni kulikon police lemin he thil thleng hi an buaipui ni in kan thudon na chuan a soi thudon zel danin gypsy hi nimin tlai darli vel khan chongte chuasanin aizol anon pana tukin jing khowar ma darli le achan ve vel khan Trinity Hospital chakdeu mel thum huam chin pusai nga ka kwari bul khama an tlan liam ta ni a thudon ani he thil thleng hi scooty tlanin an che swal ti sia in anin pungkhoma melthum branch YMA huai tu ten an boipui ngala anhuwa police lamle chakma house LO po amuna athleng zui ve ngalani gypsy hi alumna lama akang chena salia ruang pakhat phei chu akang cheviau ni in mita mutu ten an soi chiat tok te kan torpui tak zet chu ani nikum sang ni somni pani chung khan saju in Mizoram lo nei tu te bule bal hectare sang ni zaria somriat pasari point pali panga ajaw a echia saju hi lunglei mamidle na thial district a achena sajual agriculture department director James Lalsiam liana soidanin Mizoram district sang atanga report andona chuan Mizoram district som pakhazinga scholarship saitwale khozol district tilo district danga chuan saju hian lo nei tu te bule bal an khoi veka saju hian khosom kwa pakhata kutna thok tu chung ko sang thum somriat pali te chu ati buai ni in asoi agriculture director chuan district som pakhazinga lunglei district a chung ko som thum pali mami district a chung ko som ni pakhat le Nathial district a chung ko som pali chu atuarna sazual ni in an soya ma se heng district pathum te hi district agriculture officer ten an NFL awang le village council VC te tanga report siam ani awangin tuna saju ti chian ya soi ai hian atlem jok theini in agriculture director chuan a soi saju apun chan chu ronal atam wanglia an sia thu soin agriculture director chuan nikum khan ronal atama hei wang hian saju hi anin thlapung deuh thut ni in kan ria heti chung hian chiat tona buai angchi kha thlenglowa kan ngaya lo nei tu te point an tua lutuk lo ni in kan ngaya ni ati saju in bule bal ati chiate tan zangna domna om theile theilo zona changin agriculture director chuan Mizoram sarkar atang chuan hetiang lam hi a lova ma se tun hnaya Mizoram ron tlo tu union minister of state Kailash Chowdhury nena khan zangna domna pe turin Mizoram sarkarin angena engtin nge sarkar lai puin abo zui zel dan tu chu kan thalo ani ati saju in ati chiat zat chu sumle pai ang zongin an chut lem lo ni na soibok Mizoramin thing tam amabak ti soibokin agriculture director James Lalsiam liana chuan kan hmalok kumni kumthum maya hian thing tam atheng dona hemi tan hian department chu kan in bua sai tana mau tam po boil tuklovin kan ma chon thea thing tam po hi harsalu tuklova kan ma chon mai thei kan be sei ani matibok Mizoram sarkarin alo ruang manto angin academic session thar sang ni somni pathum truni li atangin Mizoram sarkar hoya school zilai ten uniform in angtlang common school uniform an man tur chu kaltang pui ani dona school uniform supply le semchung changa sarkar le department lam anin rel don lo nia thu don ani school education director
Dr. H lal thlang lian chuan sang ni som ni pathum atanga ni li academic session atanga school uniform in angtlang man tu chu ruam manna lo om to sa angin kaltlang pui tur ani don ti soya ruam manna lo om to sa chu bel emo pai emo om lovin kalpui ani don ti soi Aizawl District Education Officer in Thupek order ati chua tarlan ani to danin common school uniform hi sarkar school te baka adok aide school te po mang turati ania uniform te chu sikulin buaipui tur ani thule uniform supply le semsung changa sarkar le department a enroll don lo thu tarlan ani sarkar school a zirlai te uniform chu primary school middle school high school le higher secondary school a kekor tlon le ponfen rong a inang don lova kor kamis wa le pheikhawk dum vek tur ani thungang thathar February ni sari atanga tan tur Mizoram Assembly in khoma finance sangtu chief minister Zoram Thangan kumsang ni somni pathum atanga ni li Mizoram budget puitling aphar don finance department ho tu te soidanin budget puiting phar tur hian anin bo sai meka Eptulamin in Thankuma budget puiting phar an soi sel deuh thin le budget lailok interim budget phar zong ni se an ti thin chung changa finance department ho tu te chuan tunlai a chuan thil adang lam to ni in an soya planning commission omlai Mizoram plan sumza tur hriat lok lo angkha ani to lo tin soya tuna hi chuan sum hu tu tlang pui a hriat vek to wangin budget puitling hi siam a ol sam to alang tlang ema zep theipo aom lo ni in an soi thathar February ni sari tanga tan tur assembly in khom hun man dan tur hi assembly speaker kai huai business advisory committee BAC in ala duan turania BAC anla thut khom lo wangin budget pharni tur hi ala hriat theilowa tonrum assembly in khoma hian deputy speaker mun ruang hno khat turin athar thlan ani don em ti po ala chiang chia lo ani hriat chian thei chin chu kum khata assembly in khom ma saber tur ani wangin governor Dr. Hari Babu Kambam Pati chuan kalphung omsa angin in khom tania assembly chunga thu asoyanga budget session ani boka wangin Mizoram budget phar aniang budget atlang puya soihona ni ni chung nei anianga chumi nuwa minister te na chan pual chawa sum ruaman chu ata tola soi chawa pom chho zel tura ruaman ani ang nimin pathiani jingdar thumvel khan Mizoram police CID special branch le second Assam rifle te chuan thuang pui aizola drugs chikhat drojin mum si kwale sangria zet anman anei tu apu tilal minglua kumsom ni pasari le lalrin feli kumsom thung pani lunglei veng run ve ve nia in chal te chu anman bok damdoi rui lo anman hi international market a cheng noi zakwa somriat manvel ania chuizui na atangin damdoi te hi Myanmar lampan pui tu nia siatani damdoi nei tu mi pani te thlunzom pui midang te po chuizui mek ani bok vai vakon police te po in rini khan bong kon sai rang junction traffic point bula lir thei pakhat atangin heroin hong somli international market rate a cheng vai bel cheni point panga hu anmana heng rui hlo mana kai noya hian lir thei kaltu zd lal chuan oma kum som thum pariat le lir theia chuang arlal ma chuani kum som nga lunglei electric veng ve ve ta chu man ni in thu boi siam sak an ni